времени мы предварительно не записались. Не знаю. Сейчас будет, да? Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qonaqlar, biz endi boshlaymiz, deymi? Biz bugun Alloh taolaning rahmati bilan uzun kunning motor ham barakatli bir voqeasi, izgi Qur'on o'quv baygisi uchun jiyildik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. Söz Tübenkam şahri hem rayonu muhtesibi Salih Hazret İbrahimov'a biriler. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim, hürmetli ustazlar, hürmetli şeyh bizning Allah razı olsun. Birinci elbette biz rahmet sözlerini bildiremiz. Bu şahara bizning yetakçiligine hem de bu binanın yetakçiliğine elbette güzel muharramlığa şahsen Allah razı olsun. Bizning endi şolay гадәткә kirib bara, mana şunday bizning şoralarыбыз albatta bu binalar şu Qur'on nurlari bilan to'lsin, alhamdulillah. Ham endi albatta salamlaymiz bizning yosh hafizlarni deb aytamiz endi yigitlarni, qizlarni mashallah qavuşuyorlar, dolqinlanalar, burishlanlar, nechik endi qachon endi mening shirat, nechik сөйлейм, unutmam bikim şolay. Albatta biz anlaymiz sizning mana shunday hallaringizni, lekin sizning ushbu misol uchun stolda, bunanda mana ana stol o'rtasida sizning imtihoningiz mundagina tug'il jamaat. Amina o'tirgan o'rnaringizda. Nechik o'z-o'zingizni tutasiz? Qur'on yoddan bilib ul bir jamaat, lekin adab, axloq ul Qur'onni ko'rsatuv. Şuna göre elbette ümitlenem bu şora matur etip uzurdik. Elbette biz indi Tübenkamalılar, Tübenkama jigitleri, kızları maşallah indi uz yaktan, uz ilim yağından elbette matur etip ko'rsatirdir deb ümitlenemiz. Hem indi Allah'a topşırık cemaat. Elbette mene eti anilerinin siz ulg'urlik. Ya'ni sizga endi sizning atiqlaringiz qarab g'ururlanalar, alhamdulillah, maqtanalar hatto o'zaro. Ammo lekin aytam bit kelajak sizda, sizning qo'lingizda. Nihoyatda siz ushbu Qur'on oyatlarini turmushda
Үз тормышыгызда әлбәттә. Нихәтле сез ушбу аятьләрне гырыф гадәтләребездә саклап, менә шулай динебезне саклап алып барасыз, шул хәтле әлбәттә бу җирлектә, үзара, мәхәлләдә һәм инде гомумән кешеләр арасында менә Аллаһның бәрәкәте булачак иншаллах. Хочу сказать, что родители гордятся своими детьми. Вот о чем можно гордиться. Это когда ребенок, значит, учит Коран, следует Корану по жизни и в отношениях между собой, да, вот мальчики сидят, значит, и в отношении в семье, когда уже папа, мама, значит, когда уже дети в кругу, когда чай пьем вместе, когда вместе чем-то занимаемся, какими-то делами. Коран, он везде. Он не только здесь, он не только перед шейхами, он не только перед хазратами, он в жизни Коран. И поэтому, насколько родители будут стараться, чтобы их дети учили Коран и жили по нему, насколько дети сами понимали важность этого, да, настолько у нас наше будущее нас и ждет, иншаллах. Шуңа күрә, Аллаһның рәхмәтләре яусын, Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсен, тел ачкычларын бирсен, әлбәттә. Һәм инде менә шул чараны матур итеп уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله صلي خزاتله استغفار. الحمد لله biz endi Qozondan yig'ilib keldik. Shu mabahak joyga. Ha yo'lni alhamdulillah hadatga keldi endi. Shu joyda biz endi yig'ilib an oyatdan tinglaymiz, eshitamiz alhamdulillah. Ham so'nggi vaqtlarda biz ko'ramiz, tuban kama endi u birinchilardan bo'lib ko'p narsalarni uyushtirdi. Hatto pensionatda uyushtirdi, shular betavrga ishlab bor. Ham endi gran belgilarida biz endi mana o'quv yili bilan hisoblaymiz, shular bu o'quv yilida gran belgisi birinchi bunda. Umuman Tatariston bo'yicha qarasak, siz birinchilardan bo'ldingiz. Alhamdulillah, Alloh taolo razı bo'lsin, qabul etsin. Biz endi belgilab shuy ishlarni olib boramiz, shuy betavrga ham mana bu yil Allohning rahmati yog'sin, mana shu joyga Salih Hazratga, Khalil Hazrat Allohning rahmati yog'sin, ish shakit bizga o'qishga keldi. Alloh endi davom etadi, maktabni bitirib, maktabda o'qib, Qur'onni yodlaydi, maktabni bitirib bizga keldilar, Qur'onni yodlab keladilar, davom etadilar, ilm oladilar. Allohning rahmati yog'sin, shuy birgalab Alloh bersa ishni olib borsak, mana shu joyda hofizlar ko'payib. Unda Khalil Hazratgina tug'il, ikkinchi hazratlarga tug'il, bittanasi endi Alloh hofizlar bo'lsinlar inshaalloh. Alloh hazır bo'lsin, Alloh taolo yigitlar, qizlar sizga endi til ochqishlarni bersin, jinniliklar bersin, motor etib o'qishga qatnashishga nasib etsin, ham shu yo'ldan ketmasga nasib etsin inshaalloh. Bəygi yönəlişləri bilən həm qaidaları bilən tanıştırу üçün birgə Tübən Kama şəhəri Qur'an yadlav bölügi жетекчisi, Qur'an hafiz həm şuşay bəyginin uyuşturucu Halil Hazrat Hayib Rahmanovqa birilə. Tezgina bəygining yönəlişləri bilən həm bəygidə bo'lgan qoidalar bilan tanıştırıb ketəsi kelə idi. Bizning bəygi 6 yönəlişdə uza, 6 yönəliş, 6 nominatsiya. Birinchi yo'nalish ul 7 yoshga qadar bo'lgan bolalar orasida, ya'ni kichkinalar orasida, eng kichkinalar orasida Alloh tilagan surani o'qiylar ham endi juri ularni bayaydi. Bu eng yengili, eng kichkinalar uchun. Hamandara ikkinchi yo'nalish ul yorti juzni A'la surasidan Nas surasina qadar yoddan bilganlar orasida. Uchinchi yo'nalish 30-juzni to'lisincha bilganlar orasida, anlarsın 2 juz, 3 juz ham 5 juz. Yani 2 juzni yoddan bilishlar, 3 juzni yoddan bilishlar ham 5 juzni yoddan bilishlar. Ham endi baygini bayalayishlar bir necha ayberga qarab, birinchisi ul ne qadar yoddan yaxshi bilan, ya'ni xatolanami yo'qmi? Ikkinchisi tajvid qoidalarini ne qadar yaxshi o'tay, tajvid qoidalarini to'g'ri keltiradimi yo'qmi?
Өченчесе тавышы, матурлыгы, матур укуы. Һәм инде менә шул әйберләргә карап бәяләячәк безнең жюри укучыларны. Безнең катнашучыларга килгәндә, альхамдулиллах, катнашучылар саны 100дән артты. Безнең 105 бала катнаша бу бәйгедә. Малайлар 52 һәм калганы кызлар. Альхамдулиллах, инде әти-әниләргә дә рәхмәтләремне белдерәсе килә. Аллаһ Тәала разый булсын. Балаларыгызны китердегез, катнаштырасыз. Альхамдулиллах. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала киләчәктә дә безгә шулай балаларыбыз белән эшләп, балаларыбызны тәрбияләп бергә булырга Аллаһ Тәала насыйп итсен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Аль-Кория. Маль-Кория. Ва ма адрака маль-Кория. Яума якунун насу каль-фарашил мабсус. Ва такунул джибалу كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Молодец, Салих, молодец. Зарахмат, спасибо тебе большое. На сцену приглашается Имамуддинов Юсуф Марадович, готовится Латыпов Рифат. Бу безнең Юсуф, әйме? Улыбается, довольный. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Спасибо, Юсуф. Рифат. А на сцену приглашается Назмуддинов Юсуф. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وإذا حميلا وغساقا جزاء الذي يسلك في صدور الناس من الجنة والناس. Молодец. На сцену приглашается Хайдар Хасан, готовится Халилов Сулейман. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك. Запоминайте очень важные вопросы, что
чтобы не теряться потом, пригодится очень в жизни. И каждому участнику будет подарок. Но 3 победителей мы все равно обозначим, иншаллах, им будет отдельный подарок. Вот среди этих детей мы выбрали 3, так скажем, лучших, да, все они молодцы, альхамдулилля, смогли выйти на сцену, прочитать аяты Корана. И 3 место в номинации «Чтение любой суры наизусть до 7 лет» занял Юнусов Салих. Занял Латыпов Рифат. И 1 место в номинации «Чтение наизусть любой суры до 7 лет» занял Назмуддинов Юсуф. Аллахның рәхмәте белән безнең шулай гадәтчә ел сайын үтә торган Коръән бәйгесе башланды. Әлхәмдулилlah, 100дән артык безнең балалар катнаша. Зур кунаклар безнең ул бөтенесе Коръән хафизләр Казаннан килделәр. Аларның арасында әлбәттә инде ул Абдурашид хәзрәтебез, Рашида хафизлык мәдрәсәнең җитәкчесе, шулай ук Урушан хәзрәт һәм инде зур шейхыбыз Мәъмун Рауи шейх хәзрәтебез инде, ул инде гарәп үзе. Аны Камил хәзрәтебез махсус республикабызга чакырды. Менә нәкъ шул Коръән хафизларның арасыннан дәрәҗәне күтәрү. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтләре яусын безнең мөфтиятебезгә. Әлбәттә шундый зур кунакларны җибәргән өчен шулай көндә рәхмәт сүзләрне мин ашыгам әйтергә безнең шәһәр җитәкчелегенә. Менә шундый чараны уздыру әлбәттә менә мәчеттә түгел, драмтеатрда аерым Гүзәл Мөхәррәмовнага әлбәттә ошбу театрның җитәкчесенә менә шулай матур итеп без җыелыштык. Әти-әниләр, балалар һәм менә шулай чараны алып барабыз. Әлбәттә уңышлар телибез һәм Аллаһ Тәгалә безнең ошбу изгелекләребезне кабуллардан кылсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنك بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب عاصف زرقاء سعدك أبقى. Второе место в номинации «Знание наизусть» 2 последних джузов занял Сайфиев Марат. 2 место в номинации «Знание наизусть» 3 последних джузов занял Каримов Салават. И 1 место в номинации «Знание наизусть» 3 последних джузов занял Салахов Ильяс. سبحان في الإسراء عظيمة البهاء في الكلمة. يا
بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفة، يا فرحة الشعر بحروفه، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفه، يا فرحة الشعر بحروفه، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل.